drago da mi je onaj crni čovjek ukrao čizmice. A zašto ti je drago? Da, zato da sam s čizmicama bio u vatri, imala bi čizmice sada ranu na peti, a to bi bila velika šteta. Za moju ranu je lako jer će naskoro zarasti. Ja bih sigurno plakala 3 dana da imam takvu ranu, ali ja sam je imala ovdje. A kada si imala tu ranu? Ne sjećam se kad sam je imala. A da li te je jako boljela? Još sam bila sasvim mala. To je bilo prije nego li sam došla k mojemu gospodaru u cirkus. A otkuda si ti došla svojemu gospodaru? I to ne znam. A tko te doveo tamo? I to ne znam. Gospodar veli da nemam ni oca ni majke. A ja bih najradije da nemam ni njega, jer ga ne volim. Njegove su oči vrlo ružne. A jedanput sam u sred noći čula kako pred cirkusom s nekim ljudima šapta. On je sigurno opak čovjek. Ja bih najvoljela da ima majku. Kako je kad netko ima majku, hlapiću? To ne znam ni ja jer nema majke, ali imala sam majstoricu koja me često odbranila od majstora. Jedne noći kad sam bio dremovan, uzela mi ona medlu iz ruke i izmela radionicu mjesto mene. To je valjda svakome koji ima majku. Onda bi ja najradije da tvoja majstorica bude moja mati. To nikako ne može biti. Hajmo sad u selo, sprema se veliko slavlje.